bonita. Diana! Ito'y balayan, ti pagnagdan ni Mami Amira, wain. Ison, ti Mami Mita. Ta saan natamot langan na kayat tipod no amamim. Apay ngay, Daddy. May salang ti Mami ka. Nila ang Mami Linda. Anak, nabayagan asinin na anak ti inam. At dan sa balya pamilya na. Isong awanan pakibiyangan takin ko na. Daddy. Hanga balita nasing patak nga agbalin nga may kadwa nga mamim. Sabil. Nasingsing patak nga dayo angam ni mamim nga Linda. Ipatag ka nga kaslag paypay so nga anak ko. Uy, nanak ko. Nasingpot ni Mamim Amira. Iso, ti kadkadwam dito balay no agsubliak manan ija bro, duwan. Di kan pumanaw, Daddy. Dito'y kalaangan balay. No jak umadayaw, awan pangalan tayo iti kanan tayo. Taawan trabaho dito, anak ko. Isa atari maanam ti agiskwela, wan. Agsingsingpot ka. Kandi mo suksukiran ni Mamim Amira, wan. Wan, Daddy. Mira, darling. Italagkon kan kati anak ko, wan. Di mo ko mabaybayan. Wan, hangka nga madanagan taban tayak nga perme ni Sabil. Itulod ko ija eskwelaan. Sa kuntumanan sunduan no madismiss. Ay, manak, darling. Ano sa mga rod nga ilutuan kan asikaswan ti anak ko, ah. Sana bali. Tapauitan kayo iti kwartayo iti binulan. Gatangan nyo amin na kaya tiyo akanan. Kan rumar kayo no kasi nga awan klase ni Isabel. Tain kay agpasyar, ag-shopping kayo. Wan no ada pag-shopping. Pauitan kayo nga rod iti kwartayo iti binulan. Ay, thank you nga rod andung, darling. Pasensya mo ti anak ko no medyo adayo pala tirik narakin ka. May kawa pa lang amin na dyan. Ngampatsyak, may ruam tumot lang. Un, hangka nga madanagan andung. Aramid ak amin nga bisko. Tapno, maiasideg direk na nakaniyak. Sabil, nakarubwat kan. Mapantan ta itulod ka na dyan eskulaan yo. Wan, nana. Ngam awan pa'y balon ko. Tawan mo't naluto a balunak. Ay na, hangka nga agbalunan. Adamat kwarta mga igatang mo iti ka na may jay school yo. Nairwamak ngamin nga agbalbalon. Taglutluto iti niyaya ka ring iti balbalunak iti school. Ay na, hanan nga uso data balon-balon tadta. Mga kanto iti schoolan yon. Iti school kantin yon niya. Ada nga rut kwartam. Hello, Andong, darling. Nairwar kon jay pawit mo nga kwarta. Thank you nga talaga, darling niya. Awalan yaman na, darling. Rumor kayo kan Isabel, tayo kaya agpasyar. Gatangin nyo, ti kaya tiyo agatangin. Wan darling. Inton aldaw ton, tana katurog pa lang mat ni Sabil. Alay aron, darling. Agpauitak tumanan no agsweldoak. Bye. Bye, darling. I love you. No kasta, agnanaod kan di tabalay daan daw, Mira. Ay, wan na nalita. Inawid na konta, kasarnak to kano. Ha, apay, mabalin ay apakasaran na ka. Kat nagkasardamot itiim mo ng asawa na. Nabayag matan nga nagsinada. Kuna ni darling ko nga andong, ipaanal nanto kano ti kasarda. Ay, kasta aya. Kat tay katulong da nga pimanawan. Ay, pinapanawan ni andong ko ata, adamat nga minsan sadut na. Iso nga siya kung natimang kadway di anak na, ta nagsublimanan ija abroadan. Bakit nga minuhun di babaunan da? Kasladinan kabailan tiyag trabaho. Talaga kiti nga sadut Hanga pambarda ta kinabakat. Imbak-bakat na ate kinasadut na. Ay, wan gayam, bariaan yung manda to isang aribok na na. Tapagbayad ko no madamdam ay order ko iti online. Sumangpat nga mentad takat. Ay naawan pa'y mo't bariak balasang ko. Nasa papay ngamin. Ay, kasano nga ta dato yan? Sapay sagsasa nga ribu amin dato kwartak. Ni,
Katama sa 1,000. Nay, nagadumot ta kwarta mon, Mira. Basit kay di pa dato yan atay gat-gatang konti daduma. Ah. Ay, sige nga ro tayo nakman, nagbiro kati pagpabaryak. Anya dagitoy nagadu a parcel ditoy nana? Order yo dagitoy? Ay, wan sabil. Tulungan nakman kit di nga manglukat ka dagitawan. Anya ngay dagitoy? Agduduma Dagitay yayamanin nga plato. Basaw. Kanda duma pa nga pang display. Ala, nakad-adong mati plato kan baso dito'y balay nana. Daanan dagijay. So katak amin nga plato, tamay mayat dagito in order ko. Pangyayamanin dagitoy. Iso nga nanginata na pentas. Anya, kan ada pa urayak nga order ko. Sumangpat no madamdama siguro dagijay. Iso nga dita pa lang rumwar niya. Inton maminsanan nga agpasyerta. Ay, imbag ta nakita ka ito istorya na. Umaya ka ije balay no malam niya tag pamerenda akman. Apay, anyat okasyon, Mira. Awan, trip ko lang tag pamerenda. Kan uray si kaa nanalita niya. Umaya kan tumat. Agkuyog kayo kun ni Jana. Gumata nga kay tinaimas nga merenda. Tag pamerenda akman kay di. Ituludan naktulangan dito iti merienda balasang ko. Tawan agbantay dito istor ko. Unmat nga min, Mira. Alaam dito yan tay ipameriendam. Ta dito'y tayon istor ni nanalita nga agmerienda. Ay, haan may mayat mat ano ije balay ti pagmeriendaan niyo. Basta umay kayon to niya. Hanga balita pagbiit lang mat. Mangrikap kapay mat biit. Nana, tamabiit kayo lang mat nga agmerienda. Katalang arod Sige, umay kamin tao. Nagpipintas mo't dagito'y plato yun, Mira. Kan oray dagito'y kutsara yaw. Nagpipintas. Ay naidumduma mo't gayam dagiti gamit yun dito'y balay yaw. Kan, kabarbaron samot amin na gamit yun dito'y balay yaw. Pati ti sofa, kabarbaron sa, taad na pa'y la cellophane na. Ay, inekat ko amin nga daan nga gamit mita sinukatak iti barbaro. Nangipanan nyo nga ipadawat yun akada kami. Imbargin kon Anday may nanggulpi nga ng gatang. Aya, pasigmutan apang yayamanin dagiti gamit dito'y balay nyo, Mira. Kat kakaiso na nga ada may gatang. Kan tumangat kayo kadi. Kitaan nyo Kitaan nyo tayo silaw ti bubidami ni Wow! Itala ang mapansin ko Nagdakkel, naglawa. Nagpintas mutan. Kaslamot tay silaw dagitay babak ng daytan. Uy, katbak nang mat nga talaga ti bumalay itoy. Dakkel siguro ti sweldo ni Andong ijay abroad anya. Ay, hanala nga kayat nga ibagbaga ngam nawad-wad Apay makagatangak iti kakasta no basit ti sweldo na. Da kayon sa lang tinakasilaw iti kasta kapintas dito'y lugar tayo anya. Ay, ta big time di asawak ija abroad. Dakal ti sweldo na ija abroad. Sabali at talaga no di abroad ti asawa niya. Ay, nakaapapal ka, Mira. Gumatangak man iti biskwit kan juice, nana. Anya a biskwit, Sabel. Nay, apay ngagmay may saka. Apay, di nakaitulod ni Nanam Amira ije pag-adalan niyaw. Nakaturog pa'y ngamin, nana. Iso agumatangak iti pamigatak, tadyak pa'y nangan. Anya, apay ngay adi nakainlutuan ni Mira. Riniing mo kumaa. Agungat-mat ngamin no riingak. Saan na balet ada kwartak. Gumatangak tun iti pangaldawa ki jay school. Nakita yun ni Mira, nanalita. Ay saan pa'y? Apay aya. Ay na, pimuskul mo't jay kiday nan. Di mo't sigod nga awan kiday na, tagrabe ti kinaingpis na. Kalbo jay kiday na. Apay, pimuskulen aya.
Wala na. Kan pinaatidog na jay nagababa kan naingpis ako rimatmat na. Aya, kan pinakuluran na jay buok na. Ay na, nagbaliwan tila nga na itasi ka. Pimintasan. Aya, ay kita man lang agpaiso ti maaramidan ti kwartaan niya. No adda kwartam, maaramid mo ti kayat mo. Kwarta di asawa na Saan namit a kwarta ti us-usaran na? Kwarta ni Andong dayjay. Kwarta da adwa Tagasawa da ka nga road. Apay, akin motor iti nakaparada ita parangan nyo, tatabalot. Motor man ni Julaw nga anak ka, Mira. Apay anya dayjay, hulugan? Ginatang nakanumot iti cash balasang ka. Imbargin ka na o tayo katrabahuan na. Oh, apay ngay, manulang matisweldo ni Julo iti pagububraan na. Apay pangalaan na kumanga iti pang cash na iti motor. Ha? Kumano abroad ta mamati akpay. Imposible matdatan. Inutang na dayjay. Baka linaslas-tugan na kayo. Imbaga na lang nga cash ngam tagagpay sukat utang. Ha? Kung nanamot nga may nabinayadan lan. Kanalaing nga may nga gurnong jay anak ka. Oray basit isweldo na. Adala tayo duldulin na no ko Pilitan na nga mente gumatang itihan namat nga road nga kaya. Ha? Imbis nga bagas tigatangan na kuma. Haan tadagita kit dimot motoran. Ne, adda madlaw ko itamatam adyan Pinasil po am samat data ko rimatmat mo. Imapalak ngamin kan kamera. Kan adda ngamin nangilibre kanyak. Inlibre nak ni ipag ko. Ay, han mo mat nga bagbagay dyan Ha? Plat nga men datagong mo. Hanga maibagay itarupam. Trying hard kamat gayam. Ha? Orayan Tinapatag, mapadasak mat ti umatidog ti kurimatmat na. Oraya, tako na nila kay ko abagbagay ko kano. Ad-adda kano apimintas ha. No kasta, nag-flightan ni ipag mo dyan Wala na, nag-flight idi na minsan nga aldaw. Anya trabaho na ijay abroad ngay. Ipakat na ti kinaners na ijay anana. Aya, no kasta, dakkel nga rod ti sweldo na no nurse ijay abroad jay ipag mo. Jak amo anana, wen siguro Hello, Andong. Nayunam tuman di ipawit mo ta dagatangak nga project ni Sabil. Ninayunak mo tanting pau-pau ikaw. Kurang ka di pa na dyan, Mira? Kurang pa'y, Andong, darling. Kan pasukat ako majagit tayo tani. Masursuro na kito ka aruba. Nagparamid kit din iti dakal nga gitna. Inartapan na matan jagit tayo. Anya? Iso nga na yun naman ti ipawit mo niya tani. Awanan. Bumakbak na nga dagito ka aruba ito'y. Masursurunak nga. Kaslada nga agpaspasikat. Kat ba'y ano anya ti kayat da nga ramidan? Agasam, jay ipag ni Jana, nag-abroadan, kat ni di makalan jay balayda. Jay matanak ni tatapid ring, gimatang itiluganda. Ay, masursurunak nga mangkit kita. Anya pakasuro na maya. Husto kat di ta pumintas mo tibiyag da. Ay, basta madmaditirek nak Andong. Lumastog damat no bumaknang da. Pasikat dakit di Nana Mira, at dagatangak nga usaran mi jay eskulaan mi. Nayunan nyo kumati kwartak. Ay, agruam ka nga. Basta agsaw ka, eskulaan ti pampambar mo. Amok nga pambar mo lang datatap no makadawat kay ti kwarta. Awanan ti maitod ko. Tada nang igatangak iti kwarta. Ala, kasanungatan. Sapay deadline min inton bigat. Amok nga glaslas to ka, Sabel. Hanga siyak ti laslas to gam. Ta expert ako iti kakasta nga bambanag. Hamo nga maialis na alipuspus ko.
Papaaramid may titidakkel agit di kaaruban tayo, Marilita. Nakita ko. Talaga saan nga agpaatiw day Tamira. Imapanlakit di kadagiti daduma akaaruba tayo. Sa bali, tinadlaw ka nga ugali da siya babae. Kasla maditinakam na, no makita na nga umasin so ti kaaruba na. Ti kayat na nga main kat isudalaang ti maya ti panagbiag na. Ti kayat na isulaang tinapintas. Tapakasikuran na ultimo pa nagpapintas ti kaaruba na. Ay, mali at kasta agalad ti tao. Imbes sa maragsakan ko ma, tarumang ay mo't akas kadakwada ti kadwada. Saan ta nasakit mo tinakam na? Ultimo di panaggatang ti anak ko iti motor na. Kas nasakit ang tinakam na. Ay na di na ngamin kayat ti maartapan day ta babae. Di na itulok nga da nabakbak nang kan napimpintas ngam isaw. Iswa kita kanayon ti panagpapintas na. Oray kumaan o pagbambanugan na ti busbusan na ngagpapintas. Saan may pagrigringatan mo't jay asawa na? Wan nga rod ngamawan mo't kit di ti bibiyang tayo dita. Masao tayo laeng. Takas jay mo't ngamin ti ugali na. Madlaw adi na kayat nga umasenso ti kaaruba na. Ti kayat na isulaeng ti umasenso. Ti salud-saud, amungat na nilakay na. Apag papapintas na laang ti ipaw-pawit na akwarta. Jakla mo pare. Ne, apay nga inig ka mam ta cellphone ko, Sabil. Awagak ko man ni Daddy, nana. Ay, apay anya tibagam kanya na. Kaili ko na makasarita. Inalamat ngamin ti cellphone ko apang kung kontakak kan kuana. Ay na, nadadalan da jay. Kan hantan nga gumatang iti baro tagastos lang data. Di mo pa kibiyangan ta cellphone ko ita. Kan madama ti trabaho ni dadim tadta. Hanamat lang nga masumbatan ti awag mo. Mabisina ko, nana. Suruam nga men tagluto iti kanam Han mo nga iasa amin kanyak. Dakkel kan, Sabil. Dapat amo mong tagluto iti kanam. Anya nga iti lutuwag. Awan mat karga ti ref tayo. At da na bati nga sardinas ijay. Lukata mo tayo ti sidam. Da kayo ngay? Saan kayo amangan? Hanan, rumwarak no madamdama. Mga anak to'y jerwaran. Nanalita, adan samat illegal nga aramidan dya anak ni Tata Balot. Pagkunaamot, Mira. Una, tagimatang damot manan iti automatic nga washing machine da. Kanada pa'y TV nga kadwa na. Anya, kat agsusweldo mo't di anak ni Pare Balot. Aha? Apay, umanay dyan sweldo na nga igatang na iti kasjay. Kat nanginamat ti kakasjay. Adan samat illegal nga trabaho na. Hold up samat. Uno ba kada sideline na nga iskam? Ay, narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa maneknek mo, Mira. Kan oray dya ipag ni dyan na nga nag-abroad. Nabiit pa'y lang ija abroad. Nagipatakdaran nga dagos iti balay na. Dakkel ka no nga minti sweldo na kas nurse ijay abroad. Aha, imposible matdata. Baka kiti ada kabit na nga bak na nga afam. Anya, tila sasawam mo't, Mira. Managatap ka talaga. Kati sumat. Ay, awan na kita nga tatao. Handa nga lumaban iti patas. Puro illegal ti amuda nga aramidan. Imbag di asawa kata nadalos ti trabaho na ijabrod. Ngam dagita da dumangay. Agaramid da iti illegal tapno lang bumaknang da. Awan babain dagita. Ulitek, Mira. Narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa maneknek mo. Tano siyakla amaysa. Jak patyang nga damading aramiden na. Sakit la tinakam mo dayta. Tadi mo kayat ti maartapan, Mira. Agyaman nakta pinabuludan dakiti cellphone na nalita. Naawagak matlaangan ni Daddy. Basta di mo lat sasawanan kin ni Nanam Amira nga inawagan ta ni Dadem. Ta sigurado nga agungot day jay basang. Nana,
Nabayag nga minan adi nakikikan iti kwartak. Ado pa yan tilangan ko tawan mo't pagpletik ang mapanag-eskwela. Ala, sana bale. Tanakasarita munti amam, balasang ko. Hello Andong, darling. Naglunak gayam ta, pa-extension ak mantibalay tayo. Hangkamat gaminan nga agpaw-paw it. Di mon karawon tabalay, Mira. Ngamin, sumangpet kami ni Timabiit. Ha? Wi, asino ti kadwa mga sumangpat? Kadwak ti ina ni Isabel. Anya, ni, apay nga kadwam? Umay nakadialaan na ni Isabel? Lading itak, Mira. Ngamjak ni namnama ti kaste mapasamak. Kinapuno na. Naurnos min ti amin kada kami. 2 bulan ang tinapalabas. Anya? Andong, apay ngay naramid mo ti kastoy kanyak. Apay nga linukunak ngay. Lading itak. Ngam ado tinakaupayak kan kamera. Binaybay am ti anak ko. Dantani pa nagdrapan, gapoy ti aramid mo. Unam ti panagpapintas mo, ngam ti panagadal ti anak ko. Ha? Nagtalikakan ka. Tati amok, mataripatom anaimbag ti anak ko. Ngam saan mo't gayam? Andong, ikanak ko mamatitimay sa pangagundaway, ha? Han nga sinang adagos ti ibagbagam? Kan kasanon nga jaylon ko, sabay medyo dakal. Bayadam talon mo kat nga ron. Mas pilyag ti ina ti anak ko. Tanabayagan ang nagsina da iti lalaki asim murutan na iti. Sorry, Mira. Ngam saan na data ti pare ti tunggal may sa. Kahit papanam nga rod itan, Mira. Agawid ako na ijay lugar mi, nana. Ay, mapanakmanan agmula iti kamote, Allah, kaasi kamot nga rod, Mira. Ti amukat agnanayo ng ti kinapintas ti biyag mo. Ngam kastamot ten tinapasamak. Uray siyak nga rod. Hang ko nga ninam na mga kasto ti mapasamak. No ada ko makarapatak nga mangidarom kanya da. Idarom ko iso da nga duwa. Basta pa panawon dalatan ti tao ije nga balay. Awan karbengam amang aramid iti kasta. Taisudat illegal nga agasawa. Ken pundar da nga agasawa da iti apalay. Isuda nga rod ti adda karbengan na ijay. Unay matante kasto nga nagtongtong palak. Kababain pa kitin. Impalpalasto ko nga di abroad ta asawak. Ngam sininanak matlang. Nagkasang ti kasto nga nagtong palak. Nanalita. Agsalaysay. Aysa, si Mangpet gaya manipod abroad di gayam mau. Nagkita kayaon? Asino agayim ko, tatang? Ni Melay Gayim ko day jayon. Nagka-eskwelahan kami la ide elementarya kan high school. Ngam saan ko agayim? Agad kanayon kay ba't ngagkuyog iday? Kanayon kay di balay da. Uno saan? Iso ti kanayon nga umay di ti balay. No daw okasyon di ti lugar tayaw. Da kayo akanayon ti agkuy-kuyog iday. Idi saan itan? Apay, anda ka ni saan yaw ang nagkinaawatan? Anda basulakan ka, unaw. Tsak kaya tikas jak klase ti tao. Palangguan, kan feeling baknang. Palangguad aya. Kat saan may nagsingpet tupay? Napakumbaba ni Milay. Kan may sa talaga matabak nang tabimak nang idinag-abroad. Dakil nga may ti sweldo na di abroad kas caregiver. Kas tama iti agwarwara sa damag di ti lugar tayaw. Anya tamuyo ngay. Amang ano at illegal nga aramid na iti abroad. Iso nga imado ti kwartana.
Apay aya, akasta ka. Gayem mo pa'y mat nga rod, jet Ay, saan ko nga rudan na gayam, day, jay, talimastugan. Kung namulan na sino kabaknangan nun, nakaraman labasit, limastugan, masurona. Agparti tayo, nanang. Taayaban tayo dagiti kalugaran tayo. Takailiw kunti makibanding kadakwada. May kuwan na anak ko. Mayat day ta na panunot mo, tanay. Adaw, timang damdamag ka. Basta makita dak, sikat isang kadamag da. Mailiw da siguro kan ka, ah. Kailiw kumat nga ro din dagiti kalugaran tayo, nanang. Nang ro na dagiti gagayim ko. Inak man gayam pa siya rin ni ay sa agayim ko na madamdama. Kumusta nga tamat tanday, Chay? Saan ko nga min a friend iti FB? Nay, apay ngay asaan mo a friend kat gayem mo nga rod. Friend ko mat ni amok idi. Ngamjak man amo, kasaan mat itan. Anya, Makikita yu ka din ni Aisa, nanang. Anya trabaho na itan ngay. awan samit. Addan salay jay balay da. Di mo rumrumwar no kwa. Anya? Kat, sayang ti inadal na no saan nga trabaho. Nakapasansapay iti board exam. Wen nga rod mapmapanan ti tawan. Narigat to na ma-employ day dyan o bumakit. Alangarod ta sarong karaktuman day di agayem ko, nanang. Aysa, adda ni Melay di tabalkon. Damdamagan na ka. Kan adda chocolate ngay gam na. Anya, umay lagpasikat day ta. Di ol alaan ti chocolate nga itad na. Kasla tay lagbibisin launay na awatan nyo. Ngam sayang ano jak alaan. Sapay nagdakkel. Ay, basta di ol alaan. Itad na ka nang pada na saan na nakaadal. Feeling mo day ta babae mo. Tuwan nga rod Ngam nagadumot ti alahas na anak ko. Madlaw abimak na ngan jay gayim mo. Wana, iso nga imay ta umay na ipasikat dagi nga alahas na. Ibagayo ta na sakit ti ulok. Nakaturog ko na yung. Anya, Awan laganas ko makisarita dita. Amok to mga lang umay nakpasikatan. Nalalay nga mo lang nga misua. Idagis iskwila kami pay. Siyak timang pakpakupyakan ko na ide. Pasang awa amin na grado na. Kan may sa, nakaadalak nga misungay, awan na ilupas na. Nagpatinggal iti second year college. ay wuna niya. Ay wuna. Nangat-ngato ka mo lang misua. Saan nagapotabimak na ang nakakundi palastugan. Tanangat nga tumot lang nga adayo ti adal ko nga miso. Dagiti lapada ka di adal ti kayat ko kay nistorya. Ay, sayang. Kunak no makaistoryak ti gayem ko. Kailiw ko nga minan kat. Nasakit nga min ti ulo na. Isa pasensya ka na. Ala, sana balin na nabitang. Agsubli ang tulangan no maminsan. Aywan, umay kay to ijay balay inton bigat. Tagluto kami iti pagsasangwan tayo. Apay, asino ti ag birthday. Awan na. Kayat mila ti agpakan. Takailiw kayon ang makabanding akakalugarak. Kanwan gayam, ibati kon to'y chocolate para kada kayo, nana. Ay, sana, balasan ko. Masayang lang day tatani. Awan, timang mangan iti chocolate kada kami atalo. Ha? Apay, bawal, nana. Wan nga rod, may parit kada kami nga agasawa. Kandi mo ilakayat ni Aisa. Tadadada lang ipon na. Agsakit tingipon na no mangan iti kakasta. Iso nga agyaman aklaengen, balasan ko. Agasam, dayjay akin na palangguad na ngay anak ko. Awan nag-birthday, ngam agpaskenda ka no. Makita yu ti kasta akin napasikat na. Agraramanda. Nakaigamdala iti basita kwarta ngam limas tugdan. Kas dala nakaraman nga niya. Kat, mapan ka? Saan? Itanyaga po. Agbibisina kaya? Oray siyak, jak mapan. Tadaytan to man nagpapaapal taramiden dan. Apay, pagsarsaritaan nyo dito nga agin Matawara gumayad na kita bibigyong agis istorya. Anyat liblibyan niyaw. Damelay abalik bayan na. Agasum dayta. Agpaskanda nga oray awan met ag birthday.
Di kayo agyaman, da para mananda kayo ti katas ti sweldo na ija abroad. Kaya't dangaron ba't ti agparaman? Kasjay at ti mayat, amuna ti agiparanawd. Mapantayo kitday, ta siguradong agiwaras iti pasarabaw manipod abroad da jay. Kas kalag bibisin mo talaklakayan. Makadamag kalat libre amakan, alisto ka mapan. Di katiyaw awis da nga raw, di kayo kit mapanay. Mapantayo kitday. Saan kami nga umay kini Aisa? Apay ngay, Agraraman mo da jamelay. Nakaigamla bas iti tinawadwad a kwarta. Kung namalan asino akabaknangan nun. Ta kundi party pa yun. Talaga nagkitid di pa nagpampanunot na. Ay, kasjay sa talaga tawan nagadalan na. Agraraman a bumaknang. nay, apay kasta ti panagsasaom kat gayem mo da jay. Di man sang kauling nga bagay tagayam-gayam. Dagiti lapada ka di adal kan nalaing tigagayam ko tatang. Agraraman tumulaang da jay kawan na ilupas na kurso. Jak pagan ano akadwa? Ha? Nangato ti standard ko. Ammo yumot adi adalak. Di adal kang agpaiso ang istambay ka mag. Awan mo trabaho manakaw. Sayang tinlepas mo ata di mo mati-apply. At least, degree holder ak. Oray sa dino ti papanak at dalata kanyak ti inadal ko. Kandi kay kadagdanag, makasapulak to'y tinapinta sa trabaho. Dakdakkel to nga amang ti sweldo nga may tiday jamilay. Bitang bakit, nakaturo kan, Saan pa'y? Nakamulaga takpay. Apay aya. pampanunutek nga men timbagbaga di anak ta. Madlawa na ti sakit tinakam na iti gayem na. Kat limas tugmet nga minan. Tatunggal agawid, agparte. Napasikat launay. Saan na pa nagpasikat ti kasjay. Kaya't nalati agiparano di ti kwarta na. May siya ka may imbis ako rektaram jay anak ta iti madi nga ibagbagana. Saan ta paspasuro tambay. Katagpay suma nga min dagiti bagbagana. May samot jay inana nga agraraman. Na-pride nga men ti anak ta. Di na siguro maaklaw na napimpintasan ti biyag di gayem na nga misaw. Nangruna kat sana nakalpas iti kolehiyo ni Melay. Ang napintasan ti biyag na. Ada pa yung negosyo nan. Kentalon nagitilugan na. E din to tajay anak ta anak kaadal. May sala nga istambay. Di na siguro maaklon day ta. Sasawam mo't alaklakayan. No siya kamay sa kat napatpatag ti kinalaing ngam ti kinabaknang. Di oray man nakabakbaknang ka no nakapoy mo ti ulom. Awan serbina. Nalalaing mo't nga dayo di anak ta ngam day di amelay. Malakanya ka nalaing. No talaga analaing. Naipakat na kuman at inadal na. Ngam saan mat? Pagturayan na mo't ngamin ti kinangato ti pride na. Talaga kit di a high pride ni Aisa. Sika ti malaan na. Agpada kayo anangato ti pride na. Mangan kayo laang tataldo. Agmay-may sa kayon samot. Ayan da na nabitang kan ay sa agayim ko ngay. Ay kwa, ada ka no, aramiden na, balasang ka. Iswa, saklangan ti may. Ay, kastaya. Kunak no makaumay da. Sapay kailiw kun ang makainistorya ni Aisa. Kat, naimbag ka din ti sakit ti ulo na. Ay, away, mayatain balasang ka. Sige, tasarong karak tumanan. Aywan, di kay pa'y agaw-awid numalpas kayo ang mga na. Taada pa'y itid ko kada kayo, tata. Dagiti dilata ti itid ko kada kayo. Kan sabsabon, kas kada toothpaste, tabawal samot ti chocolate kada kayo. Anya bawal. Saan balasang ka? Mabalin. Awan, ti bawal ka na kamay. Ay nakit no paborito na nanam abitang kan tigaya mo ani ay sa ti chocolate. Nagrawot na ti kakasta. Ha? Kunak man no maiparit. Saan? Paborito nagyagi na ti chocolate. Sayang,
Di kay imay dita balay da melay bakit? Makita mo na tayo. Ha? Dolyar samot dayta. Wen, inikanak iti dolyar ni Milay. Inikan na amin a senior citizen. Nawad-wad mo na ito yun $20 ko naman. Apay akong diitad iti kwarta. Apay, aglup-lupyas launa yan ay ati kwartada, takun diitad da. Amangan mat no inutang na dagita nga inwarwaras na, tapno agparang lang ado ti kwartada. Kwarta na kita, uy. Dakkalmat at talaga ti sweldo na iya abroad. Ken nagistorya ito'y kanyak. Ado, ti sideline na. Iso nga, ado ti pagsweldoan na. Anyat sideline na ngay, agker-ker-ker iti inuduro. Sa bagay na tasaan mo't anak kagradwar iti koleyo. O, nay matikas ta pa nagsasaumon bitang. Madlaw-launay nga daapalyo kan ni Milay. Apal ngay bagbagamat. Pagan anong nga apalan jay awan adal na ngay. Ay na, dayto iti tanda nam Aldo. Napimpintas to nga amang tibiyag ti anak ta. Tanakalpas iti panagadal na. Ado, tinapintas nga oportunidad nga agur uray kan kuana iti masakbayan. Ay sa, pakita ang manmet dagiti kalugaran tayo. Di mo ipalubos ang napimpintas ti panagbiag jay awan adal na agayim mo ngamsika. Wen, di ka di mandanagan ta umadani na mapasamak dayta. Apay, adan inaplaya matrabaho. Wen nanang, agpatulong ak iti agar-aram kanyak. Adda nga agar-aram kanyak ngam jak kurso nada. Jay ibagbaga na at trabaho ti pagintirisak. Anya trabaho ngay. Agbalinak ka no nga assistant na. Katdakkel ka no ti sweldo. Ay katala, gambata mo na nako. Bareng day tamutin ti pagbaknangam. Uy, Aisa, si kamot gayam ti masabat ko. Big-big-bigan ka itay, tanakamas ka ngamin. Ni, si kamagaya Melay. Ala, kumusta kan? Kailiw kan gayam. Ay, sususus din nakarakupan tanagatling utak. Nagbanglo kan tupay. Ala, umay ka tayong tamangan. Ilibre ka. Ay, agdardarasak mo't Melay. Adda nga inilaklakad ko tagaplaya kiti dakkel a kumpanya. Katdakkel to ti sweldo ki Jay. Ay, kasta aya. Ala nga rod, inton maminsanan. Sige, panawan kan. Anyat pampanunutem Melay. Kaslada na unaga pampanunutem. Jay gayam ko ananang. Ni Aisa. Mas daawak taapay akil na at atimam na'y kanyak agayam na. Apay aya. Nagsabat kami ngamin itay ijay ili. Katkas na unay apa nangarakop ko kan na. Ngam kas laawan iiliwan na kanyak. Nakunana pa'y kit di ang agdardaras. Taadda ka no asikaswan na. Ngam saan nga umdas day arason nanang. Talaga asabali tinadlaw ko kan na. Timam na'y tipan nakisarsarita na kanyak. Akas lakit din adda nakabasulak kan na ajak amu. Ay, di na siguro maaklo na napintasan ti biyag mo, iso akas jay. Mapelo siguro, ta syempre, iso adi adal, saan abimaknang. Ang sika ase kanyar college lat na ilepas na, napintasan ti biyag mo, adun ti business mo. Tangamen, nasingpet ka, anak ko. Pinagbalin ko ngamin nga inspirasyon ti kinarigat ti panagbiag tayo idi nanang. Iso ang nagpursigiak ang nagtrabaho. Ngam pakabasulak ka din no pumintas ti biyag ko. Umdas ka din day ta apangguraan ti gayam ko kanyak nanang. Nangato ti pride di gayam mo, iso abaybay amon. Sana balay, ta saan mo't lang nga iso ti gayam mo. Adupay mo dagiti gagayam mo, saan? Wen matkit di ngam madilang amin ti riknak nanang. Ang amuray no kasta, pakita amlat tayo tinasayaat Di ka agpapaapektar kang kwa na anak ko. Wen ananang, iso na lang ang tagsubliak manen ije abroad. Ngam di kampay nagsarita na imbag iti gayam ko. Di mo pilitan, no talaga di nakayat. Tatipod no nga gayam,
Saan maibasar iti kinabaknang? Wano kinakurapay? No dikat no kasano kayong agtinulaw kan agsinnakit. Dayta titandaanam anak ko. Wow! Nagpintas mo tanda ito yung apartment? Asino ti kadwang agna dito'y lindon? Siyak, Aisa. Ha? Kunak man no, dabalay mo? Ada. Ngam kadwaan ka pala dito eh. Tama nga no, mabuteng kang agmay-maysa. Maikawa ka talaga no, awan kadwak dito eh. Kaano nga ron ti pa nagrugik ngagtrabaho nga eh. Sana narumbang agtrabaho ka? Ha? Ni? Kunak man no ko na mapagbalinan na nga assistant mo? Saan na masapol? Tadyak kayat ngagbanog ka. Di ka matanagan. Tasyak ti mang bayad iti abang mo dito eh. Kan binulan nga ikan ka iti kwartam. Ha? Tiyan mo dagiti dadakkel ko. Dakkel ti sweldok dito eh. Nawadwad ditid ko akwarta ken ka iti binulan. Basta, ayaten nak. Anya? Yak. Makaparugit mo't dito a tao. Awan apulos sumgar adut-dut ko kenkwana. Tawan mo't ka itsu-itsura na. Kaslaburangan. Oh, apa yan nagbigkat ti panangkitam kanyak. Kaya't kadi asawan na ka anayin lab kamutan kanyak. Ha? Ay, kwa. Oh, ato iti kwarta. Oh, ita mo nagiti dadakal mo. Ala. Ay, makamuditan. Uray ta do magayam kwartana. Basta jak agpasikog. Tadyak kayat nga umala ti rupa na itagbalintong anak ko. Imawagan jay anak mo kan ka. No, ayan nan. No, nakatrabaho mo't laangan. Wan, nagsweldo nga ron pa yan. Anya, nagbiitan. Kapan na pala, nagsweldo adagosan. Kas jay da ka nga agpasweldo iti kumpanya nga yan na. Sige tarumwarak, inak irwar ti impaw it na asweldo na. Ingkarim ano aklunan ka, itad mo amin nakidawag kan kalindon. Apay, anyat kayat mo ay sa my love. Isuro nakman nga agmaneho, tay gatangan nakitilugan ko. Apay lang, kat adak lang arudan a driver mo. Kan adamat to'y lugan tang aramatin ta. Tapno daw sarak nga agawid ijay lugar mi no kas dya makauawid ha. Ay saan? Ang mga no madisgrasya ka. Nang runa kat long drive. Naringkat na awan ka duwang magbiyahe. No makaawid ka, ibagam taagawid ta adwa. Ha? Ay sanan. Saan tapay lang nga agaw-awid lindon. Kababain, no makita da ijay lugar mi. Saan mo tagwapo? Ang mga nuyawan dalaang ijay. I-add friend kon jay lastog agayim ko. Tapakita ak mamat. Saan lang nga iso tagpalpalastog iti social media. Agipusak mamat. Agtugawak kampay iti driver seat tilugan mi kan nilindon. Tapno kampay iti, siyak tagman maneho. Pakita ak man day di amelay. Ang jak iposti rupa day di alindon. Saan mo ta presentable di rupa na? Saan kami ngagbagay? Napintasak ngam kasdi titsura tinubyaw. Oho, orew awan. Di kwarta na lang ti kinayat ko kang kwana. Oh, at ti kwarta my love. Wow, agyaman na, Lindon. Nagadumatan. Itam na giti dadakal mo Ay, sanan? Orno nga klangan tititad mo. Tanwagawi dak sa akong to idaikan. Ala makamuka my love. Di mat awan trabaho mita. Inta mag-shopping. Ha? Kwa? Asla masadutak mo't arumwar. Alan italaang mo't. Adda ngamin kayat ko agatangan. Jak ngamin amo titurturungag dito Ang mga numapukawak. Ala nga ron, agrumot kan.
Ta sa pulak di kalugong kan Shade Scout. Anya, nalulam ag-shades ka. Pangdagdag pugi At datan dito yung restaurant. Ikatimon at maskan shades mo. Kasano ang makapangan ka no nakamas kamot. Kan kasano ang makitam ti ka ng ngay no naka-shades ka. Kung naktumot ngamin nga i-take out talangan ti kananta. Mabisinak nga roden. Mangantakit di dito yun. Nasapulan ka matlangan, lindon ang mapayro. Ha? Amelia? Apay nga da ka dito eh. Pangasim, di ka agis skandalo dito eh. Ay, Lindon, asino day ta babae? Apay, di mo ang mga dasawa to'y kadkadwang alalaki. Siya ti asawa na, kat nabayagan asap-sapulan kayo. Adda na kaibaga kan inted na tiladawan nyo kanya. Iso nga amok asikati kabit to'y asawa. Anya, Amelia, anya ka kadi. Agawid kan pangasim. Arsab kakit di talaga. Uray sa dino a lugar ti pakaidistin mo. At dalat ta babaeng Lindon. Katsi kamot a babae. Garatigit kamot Tiro ba kanay ko? May kanlindo. Agawid tan. Tamo saan? Mga yabak iti pulis dito. Sige, sige. Agawid ta nga roden. Umay kan. Apay ngay, pinanawanak mo ta ni Lindon. Binaybayanak dito yan. Sapay jak ka mo ti turturungak dito eh. Awanan pa hindi siya. Linuko nak. Ay na, si kamot gaya man ako. Apaya di mo imbaga nga agawid ka gaya man. Ay, Ala, sumrag ka. Apay ngay akas ta tila nga masimangpat. Kan, tarupam, kasla na sugat. jak ko nagsubli di syudad nanang. Sayang lang. Tadyak nayawi di urnong ko akwartak. Jak mat ngamin ammo ti turturungak kijay. Anyat ibagbagam, di ka maawata nanak ko. Ay, kinapuno na. Sana ka nagtrabaho. Ngamada na boyfriend ko abak nang. Inururnong ko tinintad na kwartak. Nawadwad mo to na day jay ngam. Jakon nagsubli ti dagusmi tamabuto nga kiti asawa na. Anya, asawa? Saan abaro? Saan? Ngam okay lang. Awan na sakit tabakrang ko tadyak mo't inayat na jay lalaki. Anya, Jay kwarta ti sayangak lang unay nanang. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Aisha. Kagap ka po kay klinik tatang. Kat masikugak mo't gayam. Anya, alakit kasano nga ron tan. Diyak kayat tagsikog tatang. Diyak kayat ti may babain. Kandiyak kayat arumo pa iti ama na dayto eh. Sana gwapo ti ama ti sikog ko. Ay, nagloko kan. O yawan pa'y tinakaalaam iti sikog mo. Kan awan mabalin mo, taaddan ditan. Anyalangan nga ti sawan nagiti tao kanyak. Ay, kasnuan yaman ti mangag mo, akseptaram Talaga kasta. Anya ngay kat inaramid mo, mait. Sangwam atan yaman ngay bunga na ita nga inaramid mo, anak kao. Gayem ko day jayon. Nagka-eskwelahan kami la ide elementarya kan high school. Ngam saan ko agayem. Kat kanayon kay ba't ngagkuyog iday? Kanayon kay di balay da. Uno saan? Iso ti kanayon nga umay di ti balay. No daw okasyon di ti lugar tayaw. Da kayo akanayon ti agkuy-kuyog iday. Idi saan itan? Apay, anda ka ni saan yaw ang nagkinaawatan? Anda basulakin ka, unaw. Diyak kaya tikas diyak klase ti tao. Palangguan, kan feeling back nang. Palangwad aya. Kat saan may nagsingpet tupay. Napakumbaba ni Milay. Kan may sa talaga matabak nang, tabi maknang idinagaproud.
Dakkel nga may ti sweldo na di abroad kas caregiver. Kas tama iti agwarwara sa damag di ti lugar tayo. Anya tamo yung ay. Amang ano at illegal nga aramid na ijabron. Iso nga imado ti kwartana. Apay aya, akasta ka. Gayem mo pa imot nga rod, jay Ay, saan ko nga rudan na gayem day jay? Talimastugan. Kung namulan na sino kabaknangan nun. Nakaraman labasit, limastugan. Masurona. Agparti tayo, nanang. Taayaban tayo dagiti kalugaran tayo. Takailiw kunti makibanding kadakwada. May kuwan na anak ko. Mayat day ta na panunot mo tanay. Adaw timang damdamag ka. Basta makita dak, sikat isang kadamag da. Mailiw da siguro ka. Kailiw kumat nga ro din dagiti kalugaran tayo, nanang. Nang ro na dagiti gagayim ko. Inak man gayam pa siya rin ni ay sa agayim ko na madamdama. Kumusta nga tamat tanday jay? Saan ko nga min a friend iti FB? Nay, apay ngay asaan mo a friend kat gayem mo nga road. Friend ko mat ti amok idi. Ngamjak man amo, kasaan mat itan. Anya, Makitkita yu ka din ni Aisa, nanang. Anya trabaho na itan ngay. awan samit. Addan salay jay balay da. Di mo rumrumwar no kwa. Anya? Kat, sayang ti inadal na no saan nga trabaho. Nakapasansapay iti board exam. Wen nga rod mapmapanan ti tawan. Narigat to na ma-employ day dyan o bumakit. Alangarod ta sarong karaktuman day di agayam ko, nanang. Aysa, adda ni Melay di tabalkon. Damdamagan na ka. Ken adda chocolate ngay gam na. Anya, umay lagpasikat day ta. Di ol alaan ti chocolate nga itad na. Kasla tay lagbibisin launay na awatan nyo. Ngam sayang ano jak alaan. Sapay nagdakkel. Ay, basta di ol alaan. Itad na kadang pada na saan na nakaadal. Feeling mo day ta babae mo. Tuwan nga rod Ngam nagadumot ti alahas na anak ko. Madlaw abimak na ngan jay gayim mo. Wana, iso nga imay ta umay na ipasikat dagi jay nga alahas na. Ibagayo ta na sakit ti ulok. Nakaturog ko na yung. Anya, Awan laganas ko makisarita dita. Amok to mga lang nga umay nakpasikatan. Nalalay nga mo lang nga misua. Idagis iskwila kami pay. Siyak timang pakpakupyakan ko na ide. Pasang nga awa amin na grado na. Kan may sa, nakaadalak nga misungay, awan na ilupas na. Nagpatinggal iti second year college. ay wuna niya. Ay wuna. Nangat-ngato ka mo lang misua. Saan nagaputabimmak na ang nakakundi palastugan. Tanangat nga tumot lang nga adayo ti adal ko nga miso. Dagiti lapada ka di adal ti kayat ko ka inistorya. Ay, sayang. Kunak no makaistoryak ti gayam ko. Kailiw ko nga minan kat. Nasakit nga min ti ulo na. Isa pasensya ka na. Ala, sana balin na nabitang. Agsubli ang tulangan no maminsan. Ewan, umay kay to ijay balay inton bigat. Tagluto kami iti pagsasangwan tayo. Apay, asino ti ag-birthday. Awan na. Kayat mila ti agpakan. Takailiw kayon ang makabanding akakalugarak. Kanwan gayam. Ibati kon to'y chocolate para kada kayo, nana. Ay, sana, balasan ko. Masayang lang day tatani. Awan, timang mangan iti chocolate kada kami atalo. Ha? Apay? Bawal, nana? Wan nga rod, may parit kada kami nga agasawa. Kandi mo kayat ni Aisa. Tadadada lang ipon na. Agsakit tingipon na no mangan iti kakasta. Iso nga agyaman aklaengen, balasan ko. Agasam, dayjay akin na palangguad na ngay anak ko. Awan nag-birthday, ngam agpaskanda ka no. Makita yu ti kasta akin napasikat na. Agraramanda. Nakaigamdala iti basita kwarta ngam limas tugdan. Kas dala nakaraman nga niya. Kat, mapan ka? Saan? Itanyaga po. Agbibisina kaya? Oray siyak, jak mapan. Taday tanto man nagpapaapal taramiden dan. Apay, pagsarsaritaan nyo dito nga agin
Taurela gumayad na kita bibigyong agis istorya. Anyat liblibyan niyaw. Damelay abalik bayan na. Agasom dayta. Agpaskanda nga uray awan mo't ag birthday. Di kayo kat agyaman, ta para mananda kayo ti katas ti sweldo na ija abroad. Kaya't dangarun mo't agparaman. Kasjay ati mayat. Amuna ti agiparanawd. Mapantayo kitday. Ta siguradong agiwaras iti pasarabaw manipod abroad da jay. Kas kalag bibisin mo talaklakayan. Makadamag kalat libre amakat alisto ka mapan. Di katiyaw awis da nga raw. Di kayo kat mapanay. Mapantayo kitday. Saan kami nga umay kini Aisa? Apay ngay. Agraraman mo da Jamelay. Nakaigamla bas iti tinawadwad a kwarta. Kung namalan asino akabaknangan nun. Ta kundi party pa yun. Talaga nagkitid di pa nagpampanunot na. Ay, kasjay sa talaga tawan nagadalan na. Agraraman a bumaknang. Nay, apay kasta ti panagsasaom kat gayem mo da jay. Di man sang kauling nga bagay tagayam-gayam. Dagiti lapada ka di adal kan nalaing tigagayam ko tatang. Agraraman tumulaang da jay kawan na ilepas na kurso. Jak pagan ano akadwa? Ha? Nangato ti standard ko. Amoyo mo't adi adalak. Di adal kang agpaiso ang istambay ka mag. Awan mo trabaho manakaw. Sayang tinlepas mo ata di mo mati-apply. At least, degree holder ak. Oray sa dino ti papanak at dalata kanyak ti inadal ko. Kandi kay kadagdanag, makasapulak to'y tinapinta sa trabaho. Dakdakkel to nga amang ti sweldo nga may tiday Jamelay. Bitang bakit? Nakaturo kan? Saan pa'y? Nakamulaga takpay. Apay aya. Pampanunutek ngamin timbagbaga di anak ta. Madlawa na ti sakit tinakam na itigayim na. Kat limas tugmet ngaminan. Tatunggal agawid. Agparte. Napasikat launay. Saan na pa nagpasikat ti kasjay? Kaya't nalati agiparano di ti kwarta na. May siya ka may imbis ako rektaram jay anak ta iti madi nga ibagbagana. Saan ta paspasuro tambag? Katagpay sumo ngamin dagiti bagbagana. May samot jay inana nga agraraman. Na-pride ngamin ti anak ta. Di na siguro maaklaw na napimpintasan ti biyag di gayim na nga misaw. Nangruna kat sana nakalpas iti kolehiyo ni Melay. Ang napintasan ti biyag na. Ada pa yung negosyo nan. Kentalon nagitilugan na. E din to tajay anak ta anak kaadal. May sala nga istambay. Di na siguro maaklon day ta. Sasawam mo't alaklakayan. No siya kamay sa kat napatpatag ti kinalaing ngam ti kinabaknang. Di oray man nakabakbaknang ka no nakapoy mo ti ulom. Awan serbina. Nalalaing mo't nga dayo di anak ta ngam day di amelay. Malakanya ka nalaing. No talaga analaing. Naipakat na kuman ati inadal na. Ngam saan mat? Pagturayan na mo't ngamin ti kinangato ti pride na. Talaga kit di a high pride ni Aisa. Sika ti malaan na. Agpada kayo anangato ti pride na. Mangan kayo laang tataldo. Agmay-may sa kayon samot. Ayan da na nabitang kan ay sa agayim ko ngay. Ay kwa, ada ka no, aramiden na, balasang ka. Iswa, saklangan ti may. Ay, kastaya. Kunak no makaumay da. Sapay kailiw kun ang makainistorya ni Aisa. Kat, naimbag ka din ti sakit ti ulo na. Ay, away, mayatain balasang ka. Sige, tasarong karak tumanan. Aywan, di kay pa'y agaw-awid numalpas kayo ang mga na. Taada pa'y itid ko kada kayo, tata. Dagiti dilat at itid ko kada kayo. Kan sabsabon, kas kada toothpaste, tabawal samot ti chocolate kada kayo. Anya bawal? Saan balasang ka? Mabalin. Awan, ti bawal ka na kamay. Ay nakit no paborito na nanam abitang kan tigay mo ani ay sa ti chocolate.
Nagrawot na iti kakasta. Ha? Kunak man no maiparit. Saan? Paborito nagjagi na ti chocolate. Sayang, di kay imay di ta balay damilay bakit? Makita mo na tayo. Ha? Dolyar samot dayta. Wen, inikanak iti dolyar ni Milay. Inikan na amin a senior citizen. Nawad-wad mo na ito yun $20 ko naman. Apay akong diitad iti kwarta. Apay, aglup-lupyas launa yan ay ati kwartada. Takun diitad da. Amangan mat no inutang na dagita nga inwarwaras na. Tapno agparang lang ado ti kwartada. Kwarta na kita, uy. Dakkalmat at talaga ti sweldo na iya abroad. Kan nagistorya ito'y kanyak. Ano, ti sideline na. Iso nga, ano ti pagsweldoan na. Anyat sideline na ngay. Agker-ker-ker iti inuduro. Sa bagay na tasaan mo't anak kagradwar iti koleyo. O, naimot ti kasta pa nagsasaumon bitang. Madlaw-launay nga daapalyo kan ni Milay. Apal ngay bagbagamat. Pagan anong nga apalan jay awan adal na ngay. Ay na, dayto iti tanda nam Aldo. Napimpintas to nga amang tibiyag ti anak ta. Tanakalpas iti panagadal na. Ado, tinapintas nga oportunidad nga agur uray kan kuana iti masakbayan. Ay sa, pakita ang manmet dagiti kalugaran tayo. Di mo ipalubos ang napimpintas ti panagbiag jay awan adal na agayim mo ngamsika. Wen, di ka di mandanagan ta umadani na mapasamak dayta. Apay, adan inaplaya matrabaho. Wen nanang, agpatulong ak iti agar-aram kanyak. Adda nga agar-aram kanyak ngam jak kurso nada. Jay ibagbaga na at trabaho ti pagintirisak. Anya trabaho ngay. Agbalinak ka no nga assistant na. Katdakkel ka no ti sweldo. Ay katala, gambata mo na nako. Bareng day tabutin ti pagbaknangam. Uy, Aisa, si kamot gayam ti masabat ko. Big-big-bigan ka itay, tanakamas ka ngamin. Ni, si kamagaya Melay. Ala, kumusta kan? Kailiw kan gayam. Ay, sususus din nakarakupan tanagatling utak. Nagbanglo kan tupay. Ala, umay ka tayong tamangan. Ilibre ka. Ay, agdardarasak mo't Melay. Adda nga min ilaklakad ko tagaplaya kiti dakkel a kumpanya. Ket dakkel to ti sweldo ki jay. Ay, kasta aya. Ala nga rod, inton maminsanan. Sige, panawan kan. Anyat pampanunutem Melay. Kaslada na unaga pampanunutem. Jay gayam ko ananang. Ni Aisa. Mas awak taapay akil na at atimam na'y kanyak agayam na. Apay aya. Nagsabat kami ngamin itay ijay ili. Katkas na unay apa nangarakop ko kan na. Ngam kas laawan iiliwan na kanyak. Nakunana pa'y kit di ang agdardaras. Taadda ka no asikaswan na. Ngam saan nga umdas day arason nanang. Talaga asabali tinadlaw ko kan na. Timam na itipan nakisarsarita na kanyak. Akas lakit din adda nakabasulak kan na ajak amu. Ay, di na siguro maaklo na napintasan ti biyag mo, iso akas jay. Mapelo siguro, ta syempre, iso adi adal, saan abimaknang. Angam sika ase kanyar college lat na ilepas na, napintasan ti biyag mo, adun ti business mo. Tangamen, nasingpet ka, anak ko. Pinagbalin ko ngamin nga inspirasyon ti kinarigat ti panagbiag tayo idi nanang. Iso ang nagpursigi ak ang nagtrabaho. Ngam pakabasulak ka din no pumintas ti biyag ko. Umdas ka din day ta apangguraan ti gayem ko kanyak nanang. Nangato ti pride di gayem mo, iso abaybay amon. Sana balay, ta saan mo't lang nga iso ti gayem mo. Adupay mo dagiti gagayem mo, saan? Wen matkit di ngam madilang amin tiriknak nanang. Ang amuray no kasta, pakita amlat tayo tinasayaat
Di ka agpapaapektar kang kwa na anak ko. Wan ananang, iso na lang ang tagsubli akmanan ije abroad. Ngam di kampay nagsarita na imbag itigayam ko. Di mo pilitan, no talaga di na kayat. Tatipod no nga gayam, saan maibasar iti kinabaknang. Wano kinakurapay. No di kat no kasano kayong agtinulaw kan agsinakit. Dayta titandaanam, anak ko. Wow! Nagpintas mo tanda ito yung apartment? Sino ti kadwang agna dito'y lindon? Siyak, Aisa. Ha? Kunak man no, balay mo? Ada. Ngam kadwaan ka pala dito eh. Tama nga no, mabutang kang agmay-may sa. Maikawa ka talaga no, awan kadwak dito eh. Kaano nga ron di pa nagrugik ng trabaho nga eh. Sana narumbang agtrabaho ka? Ha? Ni? Kunak man no ko na mapagbalinan na ng assistant mo. Saan na masapol? Tadyak kayat ngagbanog ka. Di ka matanagan. Tasyak timang bayad iti abang mo dito eh. Kan binulan nga ikan ka iti kwartam. Ha? Tiyan mo dagiti dadakkel ko. Dakkel ti sweldok dito eh. Nawadwad titid ko akwartaken ka iti binulan. Basta, ayaten nak. Anya? Yak. Makaparugit mo't dito a tao. Awan apulos sumgar adut-dut ko kenkwana. Tawan mo't ka itsu-itsura na. Kaslaburangan. Oh, apa yan nagbigkat ti panangkitam kanyak. Kaya't kadi asawan na ka anayin lab kamutan kanyak. Ha? Ay, kwa. Oh, ato iti kwarta. Oh, ita mo nagiti dadakal mo. Ala. Ay, makamuditan. Uray ta do magayam kwartana. Basta jak agpasikog. Tadyak kayat nga umala ti ropa na itagbalintong anak ko. Imawagan jay anak mo kan ka. No, ayan nan. No, nakatrabaho mo't laangan. Wan, nagsweldo nga rod pa yan. Anya, nagbiitang. Kapan na pala, nagsweldo adagosan. Kasjay da ka nga agpasweldo iti kumpanya nga yan na. Sige tarumwarak, inak irwar ti impawit na asweldo na. Ingkarim ano aklunan ka, itad mo amin nakidawag kan kalindon. Apay, anyat kayat mo ay sa my love. Isuro nakman nga agmaneho, tay gatangan nakitilugan ko. Apay lang, kat adak lang arudan a driver mo. Kan adamat to'y lugan tang aramatin ta. Tapno daw sarak nga agawid ijay lugar mi no kas dya makauawid ha. Ay saan? Ang mga no madisgrasya ka. Nang runa kat long drive. Naringkat na awan ka duwang magbiyahe. No makaawid ka, ibagam taagawid ta adwa. Ha? Ay sanan. Saan tapay lang nga agaw-awid lindon. Kababain, no makita da ijay lugar mi. Saan matagwapo? Ang mga nuyawan dalaang ijay. I-add friend kon jay lastog agayim ko. Tapakita ak mamad. Saan lang nga iso tagpalpalastog iti social media. Agipusak mamad. Agtugawak kampay iti driver city logan mi kan nilindon. Tapno kampay iti, siyak tagman maneho. Pakita ak man day di amelay. Ang jak iposti rupa day di alindon. Saan mo ta presentable di rupa na? Saan kami ngagbagay? Napintasak ngam kasdi titsura tinubyaw. Oho, orew awan. Di kwarta na lang ti kinayat ko kang kwana. Oh, at iti kwartam my love. Wow, agyaman na, Lindon. Nagadumatan. Itam na iti dadakal mo Ay, saanan? Orno nga klangan tititad mo. Tanwagawi dak sa akong to idaykan. Ala makamuka my love. Di mat awan trabaho mita. Inta mamag shopping. Ha? Kwa?
Kasla masadutak mo't arumwar. Alan italaang mo't. Adda ngamin kayat ko agatangan. Jak ngamin amo ti turturungag ditoy. Ang mga numapukawak. Alang aron, agrumot kan. Tas sa pulak di kalugong kan shades ko. Anya, nalulam ag-shades ka. Pangdagdag pugi At datan dito'y restaurant. Ikatimon at amaskan shades mo. Kasano ang makapangan ka no nakamas kamot. Kan kasano ang makitam ti ka ng ngay no nakashades ka. Kung aktumot ngamin nga i-take out talangan ti kananta. Mabisinak nga roden. Mangantakit di dito yun. Nasapulan ka matlangan, lindon ang mapayro. Ha? Amelia? Apay nga da ka dito Pangasim, di ka agis kantalo dito Ay, Lindon, asino day ta babae? Apay, di mo ang mga dasawa to'y kadkadwang alalaki. Siya ti asawa na, kat nabayagan asap-sapulan kayo. Adda na kaibaga kan inted na tiladawan nyo kanya. Iso nga amok asikati kabit to'y asawa. Anya? Amelia, anya ka kadi. Agawid kan pangasim. Arsab kakit di talaga. Uray sa dino a lugar ti pakaidistin mo. At dalat na babaeng Lindon. Katsi kamot a babae. Garatigit kamot. Tiro ba kanay ko? May kanlindo. Agawid tan. Kamusaan. Mga yabak iti pulis dito. Sige. Agawid ka nga roden. Umay kan. Apay ngay. Pinanawanak mo ta ni Lindon. Binaybayanak dito yan. Sapay jak ka mo ti turturungak dito Awanan pa hindi siya. Linuko nak. Ay na, si kamot gaya man ako. Apaya di mo imbaga nga agawid ka gaya man. Ay, Ala, sumrag ka. Apay ngay akas ta tilang asimangpat. Kan, tarupam, kasla na sugat. jak ko nagsubli di syudad nanang. Sayang lang. Tadyak nayawi di urnong ko akwartak. Jak mat ngamin ammo ti turturungak kijay. Anyat ibagbagam, di ka maawata nanak ko. Ay, kinapuno na. Sana ka nagtrabaho. Ngamada na boyfriend ko abak nang. Inururnong ko tinintad na akwartak. Nawadwad mo ito na day jay ngam. Jakon nagsubli ti dagusmi tamabuto nga kiti asawa na. Anya, asawa? Saan abaro? Saan? Ngam okay lang. Awan na sakit tabakrang ko tadyak mo't inayat na jay lalaki. Anya? Jay kwarta ti sayangak lang unay nanang. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Aisha. Kagap ka po kay klinik tatang. Kat masikugak mo't gayam. Anya, alakit kasano nga ron tan. Diyak kayat tagsikog tatang. Diyak kayat ti may babain. Kandiyak kayat arumo pa iti ama na dayto Sana gwapo ti ama ti sikog ko. Ay, nagloko kan. O yawan pa'y tinakaalaami ti sikog mo. Kan awan mabalin mo, tadaditan. Anyalangan nga ti sawan dagiti tao kanyak. Ay, kasnuan yaman ti mangag mo, akseptaram Talaga kasta. Anya nga kat inaramid mo, mait. Sangwam atan yaman nga ibunga na ita nga inaramid mo, anak ka.